O manu malo le tamaita i o Samoa le tau sala lua o lua lima lua o lua ono. O le tau nuunga vainga SS na whaasolo ia ili vai sa taluai. E au fia ili solo ta vale teu te wina. O le puletasi ta leni o le talo fasili siva Samoa maisi. Ua whaapaleina fia ngai mali i soti mapu. Lua sulfa tau sanga o le Paradise Finance. O le tau sala, ua pale mai o se tamafa na o le fio anga vai sala fale lima maunga fia iwa masapa pali. E na te whaawau le pale le mei Samoa mai le fionga li Tara Yeremia Allen. Na ia mauan whailongo le best interview whaamali ei nai whaamsino ilona talina fasili. Malana talanoa na mamoli mai ai. Le whiau mo le whaatu mawina o atina e tulisi. Ai o le alofo mo le amana i o le tatawanga i whanua. O le toa whaapi to ilunga na soa tu iai i le tau salamanu malo. E au fiai Maria Seana, Olivia Kelsey Sititi, le Miss Tapa Creation, tu Langaluai, le Priscilla, le second runner-up, Priscilla Tato, Miss Samoa, New South Wales. Third runner-up, Painu Lassi, Pat le Aupepe, Miss Oriana Siva Academy. Le fourth runner-up, Julia Liulangi Leuta, Miss Falealili District. O special awards, po whailonga whapitoa, Miss Internet, Painu Lassi, partially Aupepe, Miss Tourism, Marusiana Sititi, Miss Photogenic, La Rona Tivoli, Miss Personality, Painu Lassi, partially Aupepe. Main awards, po whailonga autu, le Best Sarong, Maleti Puta, Priscilla Tato, Best Puletasi, Paulina Tapui Soti, the Best Traditional Attire or Blessings Schuster, Best Talents, Marusiana Sititi, Best Siva Samoa, Tiare Silvia Baai. Fea ngai mali i soti mapu o le tau sala fo i leo Samoa, e tau wā i le sa ili o le Miss Pacific, o le lua o lua lima, lua o lua ono. E nisi o tala na mata ina le wha ma ite le sili e le luas fulu tala vau le fio anga mata wha whalatai. Le ena wha alila tau langolango i ta longal toa Samoa mara kiwi New Zealand, i le fia fio le sa. E ala, i le feo iwa alo ma fu o le sa o tonga o Samoa le stona ai, i lunga o le tuso le se fulu wa ai au fiai, no fua tasi, no fua lua, ma no fua tolu ilo lato lava ngā tai whale le fiafio le stonai. Ua whapitoa lava le talo si o le manui o le tomu whaingala na tama whanau. Iau nasa Jerome Luai, ma le toa Samoa. O le talonga le toa, na moli mawina e foi le whaamanuia whaapitoa na moli atu iai. A le taitai o le malo, le fiongan pālimia la au le mali e toa pula tai vau le watea Forty Shret a o lumana i le whaamoe moe. Ilana whaamalo si au na ia whaamanatu i le au, le tali tonungo o le tunuu, ma le lango whaia ina pe malo la tau lava o le awa Samoa. O le auli whaasole le fiafio le stona e taluai, lea na moli mawina e fo i le whaia o siakia leo i lungo le awala, a o whea i file e muta a vale ma pāsika ma la tau fua, ma whaasolo i le anga i atu le mlaiva le leifale olo. O le talonga pōna pō e umane le afa mua o se fulu wha ai o le toa Samoa, i le ono le kiwi New Zealand. Peitai o anga waa o talavo o mata whaai whewa i waalo, talu o ala tau nā lau whewa inga mai ana mua, a o le i o mai ta vale mau o mai ai lava, i le taimi o le tsunami, o whewa i lava whana wa o nga mai mata whaai waalo, malato whaiai alo ngā waa whaapitoa mo le li ta alo iau nasa Jerome Luai, i le asoto na ina te nei. Taunungol ta alonga, ua siampinya i nei, le kiwi New Zealand i le Pasifika, i ai e tolu sfulu ono i le sfulu wha a le toa Samoa. O le soifua maloloina ma le puipuinga o le saunga le mu. Ni sio mata upuna whelo ingal pālimi o New Zealand, Christopher Laxon ma le taita i o le malo Samoa. Le fiongal pālimi la au le mali e toa pulata i vau le watea Forty Schmidt i le maoto le konsula o Samoa i mangele New Zealand i le whai ungol vai asa tolwai. Peitai. O le taua te e atu i fuala au whaasa leisi leo mata upu, o le anga nunue whaatasi ai, le malo New Zealand ma Samoa. Ma whaailoe Mr. Laxon o le whaafita au li tonu le atau i utunu o le Pasifika, o se polenga fo i mo New Zealand, Fiti, Tonga, Samoa ma au se talia. Mai ua whaase fulu lima le mawalunga, ua taunga ta ai fuala au whaasa i New Zealand, nailo Amerika i matu. Ma so o tangai i le sitia o le minoi mai a fuala au whaasa. Ilo tato i tulangi e au fiai ma le whaau ngaina o wa a maulu. O le mana onga fo i le nao le li pāle mia le sunga lau le mali e toa,
Male malo ia whaamalo sia le whaio awala e puipuia mai ei Tala vou. E ala i le ngalulu e whaatasi mo whono nuu. Wa mai tauino nuu tū tau langa lea o lo sili o na awhia peitai. O le whaangaio ina o fuafuanga tinae ai tū malo le o tau la ile wa ai le malo i lu i tau. E le ngata o nuu ai o le atu nuu. O iei fo le fuafuanga le malo e whaalau i tele ana tina e tau tūlisi. E au fiai ma le toi amatai o le company wa lelea Samoa. Mai na tau atu fo i le pāle mio Samoa ya New Zealand. Le tau al polkalame RSE po ngā ruenga whaamai teimi mo Samoa. Ai o le atau mawhai fo i Samoa. E ati na eto mai o na tangata whai ngā ruenga ina ia ngā lulue i pia i le tunu. Ma whaawawa tina e pisinisi i Samoa. I le whailo inga lava lea pāle mio malo e lua. Ua tau atu ai fo i le sunga. I le lauli, i le vainga mo se fale mai fau. E pei o le maota lena fau sia le malo New Zealand le awhaiva se lau fitu se fulu. Sa whetau i le lava ma Samoa maona mana onga. Ua fua le malo e fau le fale mai fau tuana i mato. Mati na e se isi fo i fale mai savai. Mai na ia whaafta ia fo i pale mio New Zealand. Ia wanoa skol sipi mo whanau o ngā Samoa. Ma le va ai le malo le teiminei. I le ele tise whaafauina. Ma isi whaamanuianga e maua mai ai. Ma whaafta iai fo il pal mio New Zealand, Samoa ilona sao. Olo o Tala pea leo le awano i le tunu ulau tele, i se whaamatalanga e sootanga alpangota ia paki jong ni. Lea ua silia i leono tau sanga o Leilua. Peon sao nol komisina mo le taiminei o mtanga rengo leo. Le ata wa Samuel wa famsanga. E le o whaamao ni ai le taiminei le tangata tonu e ono le awivi lea na maua mai ngā utau laloanea. Vaifanua le aini tangata ino no fuai. Mai whainga tā fo i ona iei se whaamao ni ngai so tanga ai le a wivi lea i le pangota. Ia o kemi ngenge. E le i maua paki tambi kama sora mai le ua fesui. Ai o lo whanga sora ama ko ngā ruena. O le kasi fasi kemi anga i le aina. Se o ki ngā maru aina. Io Takapoma, Pafiman. Emila Gaya, I could say for Mrs. Woman is the PSS. I didn't know why your man will with my coat. So I could say, you my way and be cooking. They didn't know. Eu see the we did Samoa and Sapin aqui no área do país susul na Leilua ele para por no meio de pouquinho que vai todo subindo no passo de todo chamando Ia, olha essa outra sua não é wifi. Ele foi uma confirma com a meu. Olha sua e com cara sai de mim. Aí ele falou que sua não é uma ali. Tal como a Capicória não foi o calmo esse civil que deu falou que sua. E aí eu não foi na lição o que no rua com a lomia na para o Marisa. Na frente falou que isso era o recurso que eu vi caia. Ai, e como se camarina ali não o oficial ele falou que isso era na ilha. Ele se não foi na tabela que ele já lá no cima mal. Ai, aqui não na eu não Nai whankala ni hino tanaka le kama mo kausan ua me susu na leo ia kala ho ia va pe ai se whankala na si fia ka kau na laka nda ku ni ia kala so leo O le Tala i peo le awanoa i tangata lau tele wha au ane ai ni Tala i sootanga i tangata Leiloa. O mana tuai ma le Leiloa o le li ave taxi a semi le aua solo. Le ana toi whaafo i ane e tangata na o lato woe au fiai ma le tamaitai. Le taxi a semi i lona ainga. Ai olo o Leiloa lava semi e le i maua. Mai leo mawhai fo i leo. O na mawasa taunu unga o le namata upu. Wata mo na lau Samoa Entertainment TV mai a pia amanuia tau manga toil nei fo i a songa fua.